Yehem fiena eye diosun ediosun aburusu onumpo bese eni dio watwe naso ebinum wo ho ediosun numpo wonya edi mami hunu me na kan minyam ye na menye nyansa kumo mami hunu me na kan minyam ye na menye nyansa kuma ene de akire kura metwere enwum no na maware aha eno metwere no 88 1988 enwum ya che enwum ba ko ametia na ese na maye style be ese na je na ese maye dreams ase me head dim na that the enwum twenso mo time na nam tonyo ese enwum twen na ye ti asem no kora dim se wo ko wi ankwa mu nam kora no wagya asem ye poetry the inspiration na mo de tro nwoma e free 88 ebesi 2024 aka 4 years na nwum na nya 40 years enya asem kitu but so uko ba bi ti say e ba enwum ba ko bi Emmanuel ana Emmanuel onyankopone yenwo Emmanuel onyankopone yenwo Emmanuel oni yenwo Emmanuel Emmanuel. Okay. That na sa anyum we nyina ha no anyum no eda dodo anyum no eye nyame asem ti entwam da. Ena ya da fofora safo awrade aye ena otutu a media no mabepiem ewo Adeja news site na de me aba ha no ebeye wani gie Joba Trend TV na ugusu a wohwe eya follow ye na share your videos no notification bell no eya afato all na ye interview onye bi a share ena me nkomo no ebeye de pa na se oto nyum bi se ye fie no eye duason abrosu nempo eni adua wachie enso we no muwa eduason nempo wonya eti mami wo menaka minyami na menye nyansa kuma na masade ba ku bi ama onim se me ya obenti so mi muye na ya me baka na me ya ba cheme me jenkratu aba na se de me tia start no ene ebe ye depa me ba sisia I Joba Trend TV said a manugusu amekane enkomo ba me no obono. Eya na weekend di wo de wani atire Oboba village and apartment. Oh pokua se amanfom. A very beautiful apartment. Udru a enya wo sebra wo fie biem. Da bia me ka che wo sebaifo ni ba bia wo ye wo. Enya abaifo na abebo na emom mattress no I reject o. Kwa Oboba village and apartment. E wo pokua se amanfom. Ne kwa rest kakra number no ena echegu no sede misika ye no meka se enema bepiem ewo Adeja na me ne yan papa sa ye ka gospel ne dia no na minim se na ye reggae se na minim ena ono a ho be chirim enwum no edje enwum na wabobo no se wo de compare enem enwum eba dim se san wotia na okra aba ho yenya ye papa reverend ya ajiman bedu dodo afre no REV.YABBS ono na ene maba na boboa no a mene ne betwetwenko daddy me pa cho na ho te sei Israel hena da woro me ho ye me de me hia wona watso nyum sa ka ho te sei no kra me pesa nka ye nyum me pa cho ma me nyum bako na yi mahwefo a wo mu hu no wate ne na no mo hu nipa a ogina me nchen ase yo ni mu na nkwawo na nkwano ni nipa han na han no sure ni sum the sumna ni so minyami ni mu na nkwawo na nkwano ni nipa han oh na han no sure ni sum oh sumna ni so
What say you way who say voice no cry no at this age voice and that's so you're rich and that's so you're powerful. What say you na was say go. I didn't have a show and who name them to say. Radiadum me ho ye bibia ekokama. Na me ba jo nyum to no na say wa komu pension na. Oh, that be me da sotonum, me ko programs pa. Say asofodie no ne enwum to no ni nyina yeguso aye. Na me ba jo sorry be mu na odi sofo. Me wo Assemblies of God. Ayo. Assemblies of God. Nti me na me yesofo wo Adajaha. Calvary Glory Assemblies of God. Na che say enye nyum to ni kwa na me na twetwe nkomo. Me ne Assemblies of God branch pastor ewo Adeja. Ena ese chenkomo nti ne Assemblies of God fo nyinara mon sorry na mon bra. Na mo sofo de wahyem wanimonyam efi se me ba wiase a menyina bedru se amasa beto na me ni ye interview no em se me behu ni de otia na otie na mpacho bibi wo ho ana My old man ntina okasa na da bi unye old man che se unsa we very healthy next year na me ko pension next year 21st June na ko pension na je se daddy wanyini wa nyina bonyuma di asofo ekwa asofodie pension daddy mpacho entutu sun kakra na je se wanyini pa na me pacho efiri se menyini ya me beti din Reverend Yabs ene ma se nyini ebe ye interview se nyame ehira me akasa na mpacho di na inspire ma utsuro enyum no well me shano me free me mofrase no me hu se many Fredie no. You say na me kwa sorry, me ma me de me kwa sorry. Na me Methodist. The Methodist no no. Na me join a singing band. Okay. Na answer na me be join a singing band and crabby who say na ye krom such a dumase. Who free circle. SD asoria editing team man power. Enti SD for no se omo ye nhyiamu na me kogina akire saa omo tonyum pa nti omo nwie no anwuma omo tutu ye ni nyina metimi kire na me san ko wiamo ase so SD so na enso so omo so yes side one the SD ni the edit nti my wo enti unyum to no nya inspiration for SD for one saa no me kan me start no film SD menya SD ni but SD mu for no nyom no na ewo abonten na meti woni SD for no enu mu na me de join e kwa wo Methodist okay na mbe ye kwa master enti enu so mu na me hunu surface ene said yesi hu parts kire nyom ni ade am de be ye kwa master na me pacho na se ade na frɛ SD enyum to inspiration abi Methodist na then na be wie Assemblies of God so okay ya wo yegu am ya go yeto ya wo meto Assemblies friends Methodist mu enti Assemblies ne de ma me be ya Assemblies ne so ebra me free eduru brebi no am sakraye no se me di 19 years ansa na me sakra enam sofo am akoso ena ye be sakra ene papa from Paul Manson ne brother Sian no ne bra Ben no mo cheze ebre bi duru ye na omo di program bi ba ye frɛ no I found it menya nkofoforo nti sa program no so ene sofo am akono so ne enam ana ye de be sakra the misachra no amen many so for my conante be 2 years and no chi na me madwe se mentina sekobio metna imeshase e wo seko and am de ko wi amwase na mbe wi school o mampon na msan ko seko the me yesa mentina sekobio na me tuba kumase na betna so for my enti sa abre no mu no so ye Methodist na sa abre no mu SU Scripture Union nana ye nyina ye wo mu ena wo ka se tons sabre wo ye Methodist na bo tons a yetimi so kon echi ni apam wafra
Ade na tonso no akoye bibi boni amoma na asa ya de fufuro dia no mo nyi nkronkron no ni enti se wo bo tonso ai se ehomone okay aha enti enam sayo no so na omupambra mo akofri Methodist ene yeso ye nyina edi na chi ne ese se ono no kwa Assemblies of God enti se wakwa Assemblies dia ye nyina ye kwa Assemblies ena enam so na mai ko Assemblies ba Assemblies no kra me ko ye no me ko no afi bra na me da so ye Methodist okay enti me ko Methodist sa kwa Assemblies enti me jai Methodist ne na ye me din pa because of hymns Methodist hymns no aha ena hymns ne ye me de ena Assemblies so na nchire wumpa ebi ne de he oh hymns Jesus me je funya nyonku ma dwindwini na Daudu azinyine mumidanwo warashishe najimaso wow Jefu nche nyimanantiu anyede mana moshasi wonkutona musumfrewu we need it enena etonyomo no ma awosinkura agume ene no eje daddy we need it minim ze mimusa se enye no saa na odi free sroba na se wa je ho adwuma na aye de say wonene de ano asdin o ba me hunu saa ene saa na me hunu sa me ne de ana sa me ne nye de saa de me hunu de say eye talent ay rade di adom me kai se ebrebi gra na nsa me hia ye krom ni maame bi na o kase bi sha no ende ma hunu di o se ye kwa asore a no mpejam si table so ma betonyum ene ne de betonyum a no ma pejam si akonko se ba hunu ende ma hunu edi daddy uba Assemblies no saa time de wo de nyum to na ne ba Assemblies ana wo ba mu ase wudi usofu achi na saa time wudi brother mo akon achi se wo pese wo be ye sofo ana wudi na achi se wo pese wo ye nyum to David nyum to ne se na meto me nyum a enti sofo mo akon no na meto nyum ma no ye ko fellowship a me na meto nyum ye ko crusade a me na meto nyum or ye bo deliverance a me na meto me ka ho prayer team no me ka ho nti ono ne opanyum ba ne nye de nti se ohia nyum bia na ka chem peja nyum we ma me na ya ma peja ya bompa ye na duru ba bia o se peja we sa nti na me na ye bompa ya me na meto nyum wom nti nyum no de enye no nti na me de call Methodist but the ma me de ba Assemblies the ma me ba Assemblies pa ye o mo nkyerechire Assemblies for na che Assemblies for no mo kyerechire Methodist that time no we call Methodist a enwom me ba Assemblies a nkyerechire na mpacho that is that time na tons no na Assemblies for no mbo Assemblies a hyase no hun konkron na asubo okay and the share Assemblies a hyase no say America man and na Christopher at that time no mo ho no ye o madwen say Pentecost hun konkron no a ohwegu asuafo no so Pentecost no awurade nsan fa mo bio anti street bi e wa America ye friend Azura Street enti eho e na wo mo bom paya na awurade hwie eja nkroko se eja bezisi wo mo so te se de Pentecost da no esi ye no saa de no bi esi miensa the whole world number 1 ye Pentecost da na
nkronkron besisi wo mapampam te se gya no ena de toso mienu ye asaman kese ye ya asaman kese aha asaman kese ayi CAC4 enso so no omo bompaye na kromofo no hu se eda no aso da na ehye eja edere wo so ena wo mu bo twi eba na omu hu se eda na ehye ba eja wo so ena wo mo wo inside no na bompaye aha mpaye na omo bo no wo wo inside ndi omu hu se ja bia wo soro akromofo nyina hu eno ne ensankyere ne etoso mienu ewo the whole world aha na the etoso miensa ne Azusa Street no wa America nti omo sabre no mu na omo ankonko bo omo so no nyina boabo omo ho ano ena omo form Assemblies of God aha nti tons de evidence I kire se nkonko abowosu ena tadi waka no Azura Street wo ena nkonko be Azusa Street wana ogogo be see abrofo na pampam ena oform ya ba nipa na wo form wode sa assemblies by no or black man nipa tutum ya na to bia mo se adwenboni wo tuntum tirim enso nipa tutum na nyame nam ne so a wote Assemblies of God ma me ntwa me ho na menye mabo afo nkranto emra sese a me twa me ho aba sese a Vickers Kitchen over US New York abrochen memu aduane assault nyina wo yebi na delivery no so de or the beba ama kama share afidie ne so number na e twegu no eye Vickers number ena e tweg that me patch obo pini me e wa ha kakra na that me patch o wura Assemblies of God mo e de na de ubedi sofo okay me ba Assemblies of God no it said me ka say it take 1 year na hire me de na eno ne sa na chese na wo ye den sa 1 year na wo ye den wo ya Assemblies na wo ye Methodist because wo kwa no aba nti na wo you title he na me tua title Assemblies na wo nye Methodist na so na me come me Methodist na sa ko yi enti so for Ransford or Ben CCC so won na da kro frɛ me e na o ka chem say adentina wontwere wodin ewa Assemblies of God uba de bia wo so ara na mpeso betwe odi ena ono me kasa ya na afei madwene na madwene na ye tutu me nko ba bia anwom no wo ana me nko ba bia chere wo ni nyina so ye kama enti me ye anam so no nkyerɛkyerɛ na ye best okay aha enti ne me fa ba bia preaching no ano odin no nkyerɛkyerɛ na ma me choose Assemblies of God enti mpacho na ma bebo se wo free wo mofrase Mbacho to na hu transem na abema wa me hu me na kai and mbacho to anyum no ye fie na eye dioson abrusu onumpo bese eni eduo wotwe na so ebinum wo ho edioson numpo wonya enti mami hunu me na kan me nyamye na menye nyansa kumo mami hunu me na kan me nyamye na menye nyansa kuma ene de akire kura me twerɛ enwum no na maware aha eno me twerɛ no 88 1988 enwum ya che enwum ba ko amete a na ese na my style ese na je na ese my dreams ase me had dim na that the enwum to enso mo time na nam to ese enwum to na ye ti asem no kora tim se wo ko wi ankwa mu nam kora no wagya ase me ye poetry the inspiration na mo de tro nwum a e free 88 ebesi 2024 aka 4 years na nyum na nya 40 years enya sem kitu but so ukọ ba bi ti say e ba enyum ba ko bi Emmanuel ana Emmanuel onyankopon yewo Emmanuel onyankopon yewo Emmanuel oni yewo
Oni wo Emmanuel. Oni wo Emmanuel. Okay. That na sa anyum we nyina ha no. Anyum no e de dodo. Anyum no eye nyame asem ti entwam da. Yesi wiase bibia betwam gi se nyame asem na anyum we nso eye nyame asem na wada na wadwene ho se anyumi wo be sa ye no remix na wasa pia gum ewo na nsan bire mu. Remix ne de enya de a o ma dwunim se me ye remix. De wo ho na o mo emfa eye. Because the ntia me pese me ye remix ne se anyum no doso. Anyum no doso me wo anyum bebre. E na time bi a me kasa me ye anyum bi anafoforo. Nti we no se me ye dwon a de wo ho kra me ntimi ntwae. Na me dada na me sa akwa remix. Na mpacho Emmanuel say Emmanuel onya na be se bia ifo aba ndisi fo abom Emmanuel mama ne ye wo hoda na je some say fa twa enyum ndisi fo na MPP fo ade betwa mo. Oh me nyi ni se me ye adenti aye school there be say me no one ade ba kwa mahu ne se me tonyum ma urade me tonyum ma nipa. Okay. Me am kra me ntonyum ma me to ma urade endi se urade se me nye de a ensam no besesa ama at the end of the day no asam no abekwa akoshe urade animunyam because ade bia wo ye bia no so ye kristoni no se wona onyankopon konkron ka won one oye onyankopon ma those who are led by the spirit of the Holy Spirit, they are children of God. Enti mi ntimi nye ade bia awurade support. Okay. Me nye politician ba many o kasa wuntimi nye ade bia awurade support. So politics in free heaven. Politics enye bone. Enye bone. Esi nya otrene ni no wadi oman no so. Na man so adi. But nyankopo wo fra odi afra obia. Okay. The friend na odi afra wo no ebre bi awurade bi sa Elijah say Elijah opede wa ha ebra awurade no ana ka chen se onhia no ho sa bre na wo nabamobu na o se Jezebel penekunu. Okay. Awurade enkunu preku na awurade se onhia na bepo Horeb ho okoye awurade bi sa na first question also opede wa ha so enti ebre bi Isaiah 58 awurade bisa Israel for say omo ya komchine 40 years 40 years afibia na omo ya afibia na omo ya sa 40 days 40 years na no nti omo anidi there be omo ya na afiafe omo ya na afibia omo ya bia 1 month afibia no ma nti bia asi afimu ne bia June na ye busumi na chem no na che se omo yi June nyina omo nidi omo ya komchine 40 years 40 years ni duru ye na awurade bisa omo se akomchina mo ye no mo ye maame no msi se no chire omo se akomchina mo ye mo anya amame because mo ye akomchina mo state mo dwumaefo mo kontokwa mo yese okeka ne mo ye no se de mo ye mo anya amame ti ubetimi aye ade na nipa ni so no the Bible say kwan bi wo ho a etine wo nipa ni so enso ne na wie ye ne yowu akwa nti na me kasa no na me nso de ma me busa asa ndadi your gospel musicians bebre wo ho a omobo evangelist Dina Samoa your gospel musician obo na see na say ya so ehun evangelist akosi nyako enso de ne ho aba wu ade no ma so wa ye bia ma NDC for nti sa no wo hu ni say ye bone obi anko ne frɛ. Okay. Me mase ametie no meti ma urade. Okay. Se urade ka se menya na me ka se onyankopon ka se menya nwoma party bia. Obeye. Na wo asem bia opeso ka kire wo mo. On se music no se wo ye kristoni na se wo ko preach ana wo ko ka asema kire obia. Urade ne mam wo message se fa ko ka kire asoma sise. Okay. Enti wo ye kristoni na opeso so urade ani a enye de obi ekọ ene nso wokọ so ho na wo mo ye saa no bia de wo mo benya nti na wo mo ye ba me so mase amete de manyina dure on say nwuma meto ye se yemfie na wo mo aduoso abro so no ene aduowotwe they say manya 64 aka 6 years menya 70 years a me 6 years na
aka no matena ase firi me mofra ase ama Awurade afi na me memane da bia se metie Awurade se Awurade ka se me nye so kwato nso a cash ne bebo se aka chese you buy enjoy ana daddy Awurade sika ye pa but me I'm not after money ana Awurade so ka se tonyoma politician asem wo de be ma wo no wo na nyum ne be chi ni wiase ya politician bi anye ya be nyum aha no santi na mso mete wo Nyankopɔ te soro na ye te fom ye ne dia ono ene tutu ni pa na mo esisi ye mana kwa so na ni ade bi a wo ye bia no ese o ye no se ebeso Awurade ni Yesu ka asem bi wo se menye de me a mepe okay na emum de agya no eye no eno na me ye de agya no ka kire me no na me ye se Awurade ka kire me se ye nwoma politician we and our party we na se me kura me se me nya obepanish me so why but nyame so nyom de na medical kan wo ka se ya wo mugro monye aha betuma ba se obetuma ba so mbeji betuma ba so monye wa hwa nyom no be se atwie MPP e be twie NDC e be twi ayi maami kura friends ayi maami akua don kokora nyom no betimi atwi na daddy it is a gospel music no o have time amoto ye na bisina wo difference bi oh difference me nkrofo ta bisam sa asemi but difference me hu ne se yen ye time no na ye tonyum as evangelism mo evangelism aha nyum na wo to no wo to se wo de twa akra ma Awurade enti wadwene ni bibia so se anwom no mu asem ani de ekwa akoye no ene hia wo but this time no kra no say anwom no microphone complain de but de me de me hu ne se as say nipa nya ntoboase no twen Awurade na anwom wo ho anwom ye message okay periodical okay what I say nti buroni ka se periodical just a seasonal a dru bia Awurade wo asem wo pese ode mo man nti se wo twen Awurade na Awurade ma wasem a wo de be mo man no ade me sha se me compose nyum no nyum bi o ho me ye wi a me nko ho kora bio okay because me hu se enka emfa aha nyumwa wa utwere nyum na utum se we die no waje akire di ba asem bi o wa utum se Awurade na de asoma wo se wo de ko enti ese wo de ko ono anam kon obefa so obe ma asem nako enti se wo ye nyumwa de me hu ne se anwum no bi wo ho a utie mu asem a me ye musician enti ya na me mpese meka obi nyum ho asem but to de bia utie nyum bia utum hu se na nipa no so af mpanimfo dade mo na mo ka masa musi de wo twasa no onim se ne chiachia nti anyom no se nya nya se wo ka che se nipa no wa hati no ba wo kam na wo sa de we ya wo ye no na nya nipa bi nso koka be ka se na nyame nyum na wo ka se nya ade no so nya enti wo ka na nipa na da no ho se meka gise nipa kro na ba me nchen abebi some advice okay and the meka brebi me ko studio na obi ye nyum Jehovah Nisi obi ye nyum me mo nipa kro ni din na nasem no ewo nyum no se Yesu ka so obeba dada yi so tetrogo so kura nkobodure nam se masa as abususem na wo kan e kire sei asem na wo kan e abususem yifrim otie o yifrim aha na gospel hey gospel what him ase e yifrim on nti se obi ema wo nchen on se ye wo freedom of worship ena omano so ye democracy ka bi ma menka obi ya wo ne pe edi wo na enye ne sika ena ode ye na ade de M1 no ne se enwo no ba abonten aye nto na aye ne ka aha edi se nipa no ba wo nchen se bia me ye nwom na me hia se aha ena de new site e be fa ba bia na boa me dia na wa boa no no wa boa no wa dia wo de bo na de aman na so bia ma wo nchen na o mebisa wo hwe na nwom na yo enyo me nka ho hwe me ka ho de me ka no eye de me ka ma aboa wa ma de na so aba enye se me comment na se we nwom nye de we nwom ayi se no e ho hia me ende ho hia me na time na moto nwom no ene de hi ne sika do well
sika no de yen time no yen hu se na sika wom yen mpanimfo no yen hu se na sika wom chen enei ena enei so omzo hu se sika wom chen yen time no de nti America no sa ne se yen time no ubetimi de one album asi abrosan okay but me ni mu na nkwa wo sei me twaaye no sai nyum na bi ena me de high dan okay me de to woolen carpet say me dem me de to TV me de to fridge okay me de sese me dem pot esi dan e to car anyum baako ene na sika wo mun kasa na sika no me ba to na e John Mesa Productions ana that be YABBS production me ana me ma de me obi me ana produce me some mote anyum baako ni mu na nkwa wo ye de han dan that did han dan what the to carpet what the to asase what the see dan what sad two plots asase mienu two what sad to car one album that's how the be boa nkrofo de ye nema bebre that did they okay imagine what the chese me ne Reverend Mensabonsu me aye na akura me pemu a me can say you two because me see stores four stores abrosana am flow so and I'm saying see 6 bedrooms wow room that unim me call Reverend Mensabonsu na ene me call ba papa na say wako to cassette we no plan station ho ba sem ba jo te mente ene me ka brother kwasi buaten na say na did that TikTok say wako ton ya CDs asofo El Bernard friend no chair ne ke ya okay dan na sama ka ten say ya chair ne ka de on fanko yehu be ye o say hey fanko yehu ba say seneske ni mani mumia nsa amaba musu nyina obi anso tini fie say na me che say enei no yen no tetefo no de YouTube no me per se me ja sika wom but sika minya no e ketewa bi because kane no na memfa YouTube ba ya na memfa menwom enwu so bi no because programmer yetimi to CDs 100 me to nyom ba ko pa CDs 100 yetimi to na YouTube kra ni ho na ho ba na memfa menwom nko ho pen drive so kra na ade begu a na sabra pen drive ni ho CD no CD na yetimi to me to nyom ba ko pa that 10 series na se to ma ko 100 I bi wo mo be a 10 million na waje wo ho a maje no wo ho a wo dey show botom so ko ba bi ena obi be ka kire me say me ni net me maye mfa yenwom menwom engu so ma me ena obagigi nwom ni nyina na odi gu so yi hye bibia le koduru ba bia o se me mfa account number mra no afi ma antene nka bio ave de duru ye de koba ya na se me koba bia me tonwuma CD1 kura ye nto womu fa nwom obi invite me a na wabisa me se nwom be na apese oto me ka nwom na me se na obede na wanya bi asua o se o ma twene net na say wa twede anje se scape ho enti ebra menya obi se on build saa no YouTube no bi ma me no na wo se me nwom no de agu ho the year 2000 me nwom nyina agu ho ama me wo over 4 million viewers ne say usika de da na me were hoye je do ti je say ya twema nso ankosi hwe YouTube no omo o fight ya be asese wagigi ni nyina okay ena ode agu me channel but the cash na emba kese e bank kakra na me kire se nei a utwa wa na abom obetima asi kane no obetima asi dan abrosan no is better than na se wo mu 2 months 3 months no nya 10 million we no iska enyeska na ba ko ne yeska ba ko ye ta no no so na yesko na mse akwa no watwi wadi we no de odi kan ba no wa be diska ni nyana efe ndi say na fe no manya ni papa bia waye wo ye ma me ba akase ye be upgrade no
amana kone ni amana kone ni they say me wo channel no bi na okay obo Reverend Yabs Musical that is ahuma mema de ni nyina agudwa ansa na yakọ aha Jehovah Trend TV me gusu an Reverend Yabs twetwe nkomo wono de ne nyom no etse a wosin gu from na to de bi esa de a wosin no egu kire se wo hwe wo fie na wutietie nyum na wo ye bone kura na wo chai ya subscribe your videos no na notification bell no boso ne fato na ya the interview say ba wanya bi asua isa say pani say titi wo bi ka titi wo bi kire na me de me kwotete to isa say ho na ensem no wo twa me na me ntwa me ho enye mabo afon krato mra isa say ho na aso masene e de ma be pie adeja new site me twa me ho abasisi ya Ugusua wutsi enkomo twetwe amene Reverend Yabs twetwe na de medika ka josa adeja na mabande baby enu amemu ya de hyase wa bonti tumpasa ese de refre inside ya de nkomo no ebewie ya ne sa dade na bese buza se wotwo onwom na di sofo abesi ne etie na eduru me bi e ma o ka se kura de mento onwom ni bi sofo die no kura minye pie I don't know okay. Enye easy say enwum adwuma no ho. Me a no mahase no. Me ma me nibi. Me papa nibi. Abusua me firi mu no. Na bibia ni hosa. Aha. Enti wo hwemu a school kura no. Me wie form 4. Okay. Aha. Eno me ma me ne boa me kakra me di wie enti free ho no bibia me ye no eye me a wana we wadi aha me class 1 kura me anam de mkoton ne no wanyin kakra me ma me de me koy nam jaye nti we di sana sa di 7 years nam sa na wa koy me am koy no hu se ma ye serious na ja also no enti me wie form 4 no me call Bible school me call languages me anam hwe me ho me call Bible school ko ye diploma me anam hwe me ho na msan ko ye degree so me anam hwe me ho enti eduru ba bi no music mu no na enye easy because sikasam no na enti duru ba bi kura na me se me ntonyum kura bio na ne minta room 1 central market Jomo Abrosan so so kaya ze kanen ye tonka ope cassette aha ope bia ko aha first na mode na is a heba no yo pala wa we adon aha anti na minta na ebrebi me call ho na ye di nkomo na mse enwum no kra mpese meja because na aye a free izo ko free cassette izo ko free we na ukoton na ye nto ya na ye twetwe no just baby eduru baby kura edum baby kura no mintimi mfa ho because makofri ade makof na ko muna muhunu sa yere tubuza emodene pa duru baby kura utumuze okofri cassette wa ha okofri ade wa ha undimi ngotua na wo so fere enti se wo be fa ha straighter yisa okonwan ya eduru baby a bon se metitrotro mu na se traffic chi na se trotro no gina ho a na ko gina obi a odere ka store ni mu my force na o bomba is a car no e betunta because say entu na se dipakro no hu a eye case aha enti emu a na chese ahokire na no odene ti me ka kire na minta se mpese mi ja anwom no kurato no se hwe music ye adwuma pa adwuma de bia hu sika ni to wona shame nkran e ma fe me yese meto nwom meto aso ato na in fact no kore bra me twa ni mu na nkwa wo akire kura ese mu adwene se ni mu na nkwa no me ye no 89 okay but the year 2000 mu obi beto me CD right e ma me that time no $600 as so say you refi otuaka dollars size can am see stores me see stores okay see abrosan flows so enti na cheska enu kwa nyeska ni nyina nam de ye yo ebi nam de ye na ewo mu a to de bia nyom na ache
then so wa utumi nyesike frim wa utumi chese bitumi hu se enwom no se mantwa nwom na enkame ka se me do oh there be some we asofo asofudie no so ne asofudie na la asofudie no kra me die no se me ka hye awurade ani munyama enwom no na matimi di sofo because asofudie no me nyesika ewo mu te se enwom no enwom no hu sika na mde ye asofudwuma no okay asofudie ya tuamoka etua kana ejina Assemblies of God mu no ejina baabi a wo me aha me baaye no na aha edin pa okay nti mia me koba awurade adom nyesika na mde eyeye asoda na yesie no kra no me sika ewuram bebre me ko to de bia me ko programmer enwum no mu no me ko programmer baabi wo etimi ma me 10,000 okay baabi wo etimi ma me 20,000 baabi wo etimi ma me 5,000 baabi a chese ya ma sika kra no bia 1,000 de ye de be ma aha ti me ko ba me ko maba me ko ankeze nyum no de me ka hye awurade ani munya me ntwa tro nyum no mu de me nyesika pa nyesika enti eno ena me ka hye awurade ani munya se nyum no de ena aboa ma matime di sof even krom akra amete no se nyum na nka mentime ntra ndi asofudie na de wa be pia de ha aha me wie bible school no ena ye de me ba nti wa da ha no be nfi se mamanya me ba manya 14 years eni ache nti na aka 1 year me bible school no na ma anko ntem okay me di kan eti asori 1997 eti asori me amete masori running no for I'm Jai Assemblies but tears masori me running for 12 years wow and soft penny general superintendent from Paul Manson Sabre no regional superintendent no me kasa asamen samra members no ko go assemblies members no me ka kiro mo se me san akoma assemblies nti wa open bra me enko wa opeso jai nti ebi bai ebi so koi nti me instruments ne me niam nyina at that time na me ko bible school o ka che me se me pese me ye me ba assemblies dia as a semi-sign ko Bible school. But na ma ko Bible school, but na nya Assemblies of God there. To ma me san ba Assemblies of God Bible school 3 years. Enti me e free ho no e na me san ba ya menya next year menya 15 years me de ko pension. Nti ha de woni mo me nko anete ha. Enti okay. Je se nkwara nde obi aba fa ne wi. Timba me huzo mu me nko ana moti. Ye won nkwara bebre a omo but omo apipi. Omo apipi. Na me pache wo ene wo mo mpese omo tonyo. Ene asofo omo ba no. Se wakote wasori na nka wa weji no bestia. Na botimi ejai asaba assemblies there na wo pepa manya me adwuma mse no nso na nyame ahwe ho a o hira wa baabi a befe bia no makakra ba se wo de bebu an adwuma nti wona wo te wo mpese wo be hye nipa ase e wo nyame adwuma mu na se be na be ka che onyankopon wo fra o de fra pa to hwe me camera nim ne awurade wo fra o de fra obi a okay se awurade fra o se di obi achi na o se unni a enkoyi se awurade fra o se ye leader na so be di obi achi a enkoyi do nyankopon akan o hyebre nyankopon fra John the Baptist o so won transfer so no mo asu obo asu o introduce Yesu kire wie na eni twa ne ti no wo wie na dwuma asi enti awurade fra na wo de afre won eno na se o ye ho adwuma Ghana ha ye problem ne say we don't value talents. Okay. Ye mu talent ni ehun faso. So nansen no mo ye Olympics games. Na news mu no mete say Senegal ana Krobia is be Senegal. Obi ko 2 America di first. Omano emano 4-bedroom house. Emano $75,000. And a company should be so $260,000. And now, almost a holiday.
Sanye ne talent na kasa de obikofa na Honya. So na ye Ghana for ye problem ye mu talent nti. Je hu so obi ye bibi na kosoa. Opeso ye bi. Ena enyewo area so a wo ya enkoso. Enti bre bia no eze se onipa hu se ha na Awurade de me agira. Na se na Awurade pese me ye. Se wo tie Awurade ne na wodi so a ebesi wo ye. Enti se wo ye sofo na Nyankopɔ afro se bra be di sofo. Na Awurade se hye obi ase a ese obra ho ase. Bible say Yesu ukan Hebrews chapter 5 verse 1 ho kona. O se Yesu Kristo oye oba de. Nanso osua sitie. Okay. Oye oba Nyankopɔ oba ba osua sitie. But enne nipa bebre ni ahobrase. Nipa bebre ni ahobrase. Se obre ne ho ase ahye tumi ase no eye ne den pa but Bible say osom ne pagya nipa na opese oye kese a kosoro opese sorry opese oye kese a brafom opese oye leader dito opese Nyankopɔ pagya asom na nipa bebre ayese open ho anyantem but entesa Awurade de bre any principle ene ye atwuma ndi se unya ntoboase na ne mu na nkwa opese kura no meye no be de 1 year na ye okay sika semunti me bunyum ne ye ne toto me di kan ye odo amenti ase eno e feel recordings me ko free cassette na matonton na kakra me nyanam de kwa akra Ghana Films studio no makoye kakra metumi me ye no kakra sanse ne miniska na echeye afi na mde ye nyum no ho adwumanti time bia me ko studio bia me hu mistakes ma correct aha nti me wie ye na nyum na ye come on by ne obia pene de hyew na ade bia ye saa bia so nye papa daddy na wo come na enyum yi mu ato ache em se mu woku amojonjon na royalties mbajo sa na friend royalties mbajo ya wo de eba de me de eba sao se bad ya me de eba na eba ntentem na problems are abamu nti this time na entese kane no problems musicians no ntokwa wo ntokwa bebre yakan so enti na adenti na ni nyina aye nwom de na nka adenti na ye nchem na mo ye gospel no mo mpem de no mo ye secular no so mpo mo de na nka mfa asumdwema ni akoka gospel enye gospel ne secular nti na amana na amantokwa aba e leadership no aho na problem no aha enti nipa bi nti wo ho ase aha na yaka e court eda so na asem so kokod me ma be gamro board member okay ma ha ye be omto aba ma me be gamro board member na me call board no so no kakra me hu ye ne se manson nti na ma music no enkoso na ma royalty ne ma because me call ye kakra me hu ye ne se lawyer oka oka gamro asem no okokot ba ko bia oje 25,000 Ghana cedis. Titi 250 million. 250 million. Imagine say so 4 times I say. 1 billion. 1 billion. Because ke mu cheche ma brazan ke. Bra mi ba be free hono na ye was 7 billion a. Eye Ghana cedis a ye be che plus dollars aba. E be free UK, be free South Africa, any idea. Ye ba ke ye ba be che. Omo ye ya ma adi manso no san sorry. Enti sika no omo de twimanso. Sika no omo de be ma mo adi no. Enti sika no eba na omo mote office no se wo ne ekuo na etwimanso. No mfa ne sika enkoma lawyer enko twimanso. Di ko ne sika no de etwi. Di sika na ba ne omo de atwimanso. Na adenti na nde na court nso hwe. Se won wo se court hwe na wo mom to de otwimanso. De what office ye yi wo mu nyina ko gu akire baabi nke de nipa fofora ba mu nyina mu nyai ne ya hwese bebo ma na ba ya na wonya sen me bi sa say we lawyer na se obi de na semba na se mundia na so
Ubenyeska. Nye lawyer na asem na make. Judge no te asem no so. And also dissolve case. Na dey watch man so. On dey so office on so that wouldn't say. Watch man so this can man so no so to ye adwuma to be twa no ho ka wo. Won so. Sika ni na wono enya na asem. Wono no tie adwuma mu na wo so lo kokot ndi me hu ne sanya na asem de say. Sika no bo no de bi be twa no ho ka. No de bi akotwe man so. Na mo amu wa chense wo se ba na munye bidi no. Na mo nso mo ho kyere mo. Na sese no dade me pese me ka say. E ba ya unya say. De minya. Ya wo de ya ma be. Kakra. Ya na no. 5,000. Hey! 5,000 what them there? Okay, me tell from bed 3,000. Royalty de menya eso pa 1,600. 1,600. 16 million. Na just me do kwa chire do. And we buy times 3 na do kwa. Royalty de e bank tenkete. E market system. Adi, Martina say ye beto aba enkomo etwa to. O he say de Ghana CIA obi aso wonne. Na wo ye nyame nipa no so sesei. De me kan say as I say yire ho bompaye. Okay. Na Awurade bam. Because they say no de o man duru no emu edin. Me ntimi nka say o man no emu omre. Okay. Emu odin pa. Di wo mo bani nyina no gise Awurade. Because obia kan de obetimi aye. But onipa ntumi nyam bibi gise o de frusro amanansa. Na no me frɛ me krum seko ye do abrufuo ni adwuma kese a ye wo seche domase na me frɛ me braba ko na mbisa ne sɛ nneema ekose wo se nsuo nto na buru na fifi se buru ni enya nyini nso ewo na mbisa sɛ buru bag ye sɛ wo se 7 million. Wow. Na sɛ oman ye tim na se ye to aburu one bag 7 million a hin o man adru ni ze de o man no apem na say enye me hu bi da say me am buy say a bro bag akakra na 10 million say wura supermarket 5 million udidi dwa polythene bag ketwe bi na de ahye won say so wonti as I say a bomb pay sufre rade na de oisi metimi aye de oisi metimi aye de Awurade na beboa ye because me de no kore de se me ka se omo standing na se ento aba ma wo mo obia problem wo no. Okay. Obia ni ho a problem eni no ho na Awurade ne boafo. Awurade ene boafo. Suffer penny or that Assemblies of God Adeja branch ano. Na wasaya nwumtuni kese etimi akase. Amman penny for me no person benyina omo disappointed Ghana there. Ene na this regional chairman no kan bo say mu mamai ena bebe ka say Ghana yentoba we ye beje ne nyina ma safo Awurade aha ye Joba Trend TV ye gusua din komo daddy na o ka say wo YouTube channels ne ade if at ofagu ho na yam wo pe menum no bia but REV.YABBSMUSICAL ebebie o channels ne nyina enwom no ye de agu aha nti wo pe bia but REV.YABBSMUSICAL ma menum ba ko na me from ababa aha ya de den komo twetwe ni besie from Boba village and apartment opoku ase amanfo Vikers almost ye delivery or number nature my taxes and accounting Joba delivery Joba Oshe Joba event planning meda munyana ase na ansa na mekono daddy or the nyumba ko chat onya me shiro bibia yo menyum fofra me ye last year me di 63 years na me di me birthday and I'm here nti eno o se nha wo hunni bonye funti ma bon hawo amumuyofo but Awurade huna ye papa tina sasi sunadi no kore na ma wani nka Awurade hu na wa ma de wa koma pe fa wa kwan hye Awurade nsem na fa hoto no so no beye nha wo hunni bonye fonti ma bon hawo amumuyofo but Awurade huna ye papa tina sasi sunadi no kore na ma wani nka Awurade hu na wa ma de wa koma pe
fa wakwan hyɛ Awurade nsɛm na fa wo to no so no